Écoutez, Yes, ni muyaya n'ubundi ukomeje gukora ibiganiro byinshi ku bitangazamakuru bitandukanye aharabika u Rwanda noneho iki ngiki cyohe ni njyana muntu aho avuga ko RDC Kinshasa rero yamaganye ikinamico isaba ngo ingabo z'u Rwanda ziva ku Burundi ku butaka bwa Kongo. Nibyo yise rero ikinamico ni Kinshasa rero aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko itanyuzwe n'itangazo rivuga ko ingabo za AFC 23 zikuwe mu mujyi wa Uvira. Ivuga ko rero icyo cyemezo kidatanga igisubizo gifatika ku rugendo rwo gushaka amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane rero abayobozi ba leta ya Kongo bavuga ko iryo tangazo ryerekana neza uruhare rutaziguye rw'u Rwanda mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuze ko batinjiye mu byimbitse ku biganiro bya diplomasi ariko bashimangira ko inzego zose z'ibiganiro zari zarashyizweho zamaze guhungabanywa n'ukurenga ku byo zemeranyijweho inshuro nyinshi. Kinshasa rero ivuga ko umutwe wa mama 23 ari umwana w'u Rwanda wigeze rero kugaragaza ko utagize aho uhuriye n'igikorwa cyo guhuza impande cyabereye i Washington. Bityo rero bikaba bitumvikana ukuntu uyu munsi hagaragazwa ko icyemezo cyo kuva muri Uvira gifitanye isano n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'uruhande rero rwa leta ya Kongo iki cyemezo ni uguhunga inshingano kigamije rero kugaragara nk'ikirimo ubushake bwo gukemura ikibazo nyamara kidakemura impamvu nyamukuru z'intambara. Kinshasa rero inavuga ko ibyabereye ku murongo wa Kamanyora Uvira byerekana neza ko ingabo z'u Rwanda zagize uruhare rutaziguye cyane cyane binyuze muri misile bivuga ko yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda. Leta rero ya Kongo ivuga ko ibi bikorwa ari ukurenga ku masezerano mu nzira ya Doha na Washington ndetse ko rero bifatwa nk'uruhererekane rw'ibyaha. Yasabye rero abahuza n'abatanga icyizere ku biganiro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufata rero ingamba zijyanye n'aya makosa akomeye u Rwanda rwakoze. Mu gusoza rero Kinshasa yashimangiye ko kuvana ingabo muri ubu Uvira byonyine bidahagije hakurikijwe amasezerano ya Washington. RDC rero isaba ko ingabo z'u Rwanda ziva burundu mu bice byose bivuga ko byigaruriye n'ingabo za AFC 23 harimo Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce two mu burasirazuba bw'iki gihugu. Leta rero ya Kongo ivuga ko itemeranya n'ibyemezo by'inyuma y'amaso ahubwo isaba ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'ibyemeranyijweho. Rero niba bashaka ko amahoro aboneka, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabye yuko AFC 23 yava aho mu duce twose yafashe kubera ko ari byo byaha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyizere yuko bashaka amahoro arambye. Kinshasa rero iraburira mu gukomera kw'intambara ishinja u Rwanda kurenga ku masezerano ya Washington uhereye kera. Aho Kinshasa rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ikomeje gukurikiranira hafi cyane iby'umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu cyayo by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku murongo wa Kamanyora, Uvira ndetse n'umutekano aho ukomeje guhungabana cyane. Kuko rero Muyaya akomeza abivuga mu tangazo ryiwe, inzego za gisirikare za RDC zibivuga ko hari ibisasu byaherukaga kugwa mu bice bitandukanye bikahitana abasivile. Bivuga ko rero ibyo bisasu byarasiwe mu Bugarama mu Rwanda. Ibyo rero ni amakuru yatambutse kera, byashimangiwe rero n'amakuru aturuka mu miryango itanga ubutabazi harimo rero na Croix Rouge mpuzamahanga CSR igaragaza ko ikibazo cy'ubutabazi kirushaho kugenda kigorana. Kubera rero aya makuru ateye impungenge, Minisitiri w'Intebe yahise ahamagara inama ku rwego rwo hejuru yahuje rero abagize guverinoma batandukanye harimo rero na Minisitiri w'Umutekano n'Ingabo bagamije rero kurebera hamwe ingamba zikwiriye gufatwa mu biganiro byagarutse rero kandi ku masezerano aherutse gusinyirwa i Washington. Kinshasa rero ishinja igihugu cy'u Rwanda kurenga ku masezerano na Washington inshuro nyinshi kuko nta hantu rero nta n'ibihano baharwa. Ivuga ko rero ibi bikorwa rero bitagifite isura yo kubahiriza amasezerano gusa ahubwo bigaragaza ko ari umugambi wo kwagura intambara ikaba
intambara y'akarere. Leta ya Kongo rero ivuga ko uretse ibikorwa bikorwa ku butaka bwa RDC n'Uburundi bushobora rero kuba buri muri iyo ntego. Guverinoma rero ya RDC yasabye rero abahuza mpuzamahanga gushyiraho igitutu gikwiye ku mpande bireba kugira ngo ibyemeranyijweho byubahirizwe no kugira ngo amahoro asubire mu karere. Yaragaragaje rero ko ikibazo cy'ubutabazi gihangayikishije cyane, ivuga ko rero hari ibitero byibasiye amashuri, ibigo nderabuzima n'amazu atuwemo n'abasivile, bikaba rero bifatwa nk'ingamba zo gutera ubwoba abaturage. Leta rero yasabye kandi abaturage kwitandukanya n'amakuru y'ibihuha akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, ibasaba rero gukurikiza amakuru atangazwa n'inzego za leta zemewe. Yibukije rero ko intambara ihagaze bishobora rero guhindagurika vuba, bityo rero amakuru atizewe ashobora guteza ubwoba budafite ishingiro na gatoya. Mu gusoza rero aya makuru Muya yakomeza agira ati guverinoma rero ya RDC yatangaje ko ikomeje guhana amakuru n'abayobozi b'intara n'inzego z'umutekano ziri ku butaka. Yongeye rero gushimangira ko kutubahiriza aya masezerano ya Washington bifatwa nk'inshingano z'u Rwanda. Ikindi kandi akaba ari imyitwarire ivuguruzanya n'amagambo aherutse gutangazwa n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero nyuma y'iyi nkuru mu kanya nkiri kubatunganiza indi nkuru igaragaza uwo bitwa Beka n'ubundi ukomeje kwandagaza ndetse no kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda. The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni wowe rero uri buze kuduha komenti uko ubyumva, niba koko AFC 23 iri buze kwemera kurikura ibice byose yafashe harimo Uvira, Bukavu na Goma, cyangwa se niba intambara iri bukomeze nk'uko AFC 23 nayo ibitangaza ivuga yuko ari intambara yo kubohora igihugu igomba gukomeza kugera igeze i Goma. Uraza kutubwira rero kuri komenti, ndetse turagusaba no kujya kuri WhatsApp group yacu iri muri description y'iyi channel, tujye tubana 5 kuri 5 muri ya mavideo atabasha kujya kuri YouTube, dushyira kuri WhatsApp group yacu. Ntahandi rero wabisanga ndetse kuri The Quick Times News ukora subscribe, hanyuma tubana 5 kuri 5 amakuru atandukanye cyane cyane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Écoutez, c'est un enjeu. Évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire
rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation.